آنات کار وکری بیله روش باش خیرهاتنا و توات کم بناوی نوندا کردی علی کنینان لبوخم و بناوی رخصتنا تارگیت لئیسن خیرهاتنا و توات کم دوست و حوالی روزنامه‌وان جبوی وی جواتا که آماده کردیه و رزدار الهام احمد برپسیره دایره تکلیه در ویره و بجا خسر و آماده بل سر روشی داوی رجوای کردستانی با کروجدات سوری و سوری بگشتی با آخفه اسپیکه ده آخفتنه که لسر روشی بگشتی بکز باور دکم و بویر و رودانی چه بونه و تشتی پیش وقت پیش دیوه می در فتی وکن جبوی پرسا هیوید کن پرس یعنی کنکریت پرس بن راست بن جبر دمامه ساعت و 25 دقيقة وأنا 8 دقيقة شو ماي يعني ساعات نيزكا ساعات و 20 دقيقة إجام در فدي بدنا هفالي ديجي ونها بنافي خوا وبنافي وتوا بكرات مارس دار إلهام أحمد دكن وجد بيفرمو دم باش جبو حمية وقالك سباس جبو ب کنفرانس چپمنی آکوتل دارخستن نیکو آمده کاری وکیلی نه درباره روشه گشتی ده تزانین کو یعنی و ایرشین کو لسر شیخ مقصود دست بگو اساس اف ایرش ندمه که نیز دایه یعنی ند هندره چند روزه که یعنی مه که دمهن ایرشه که جدمک دریج دا لسر شیخ مقصود دست بیکر بو شیخ مقصود در شفیه و جبریا چنبر کرنا تاخه دما رژیما هلوشیای روخای دا و دما رژیما نو دا جی ایرشه که به هر رنگی لسر تاخه و سر هر دو تاخه مشیای جی چنبر کرنه جی بی درفتشتنه جی درکتن و کتنا تاخه و گرتن و تعجیز کرنا خلقه به همین شیوازی یعنی ایرش لسر تاخه بردوام بون برغم که اتفاقا یکی نیسان چه بون لدوی یعنی جبو پیک آنیندنا اتفاقا یکی نیسان گلک آستانگین جور به جور درکتن ورته یک آستانگین هری مزن هشمندیا پیک آنیندنا و اتفاقی بون اساس او اتفاق زمینه مدل کنو هندری سوری دا آجیان هفبش آکو وی ولاتی ام شریک اساسینه وک شریک حقیقی یعنی ای راست ام قاربن وی ولاتی بریفا ببن آوا بکن نمونه که وصابو وک دست پیکک بو لی مخابن آلی شامه اف اتفاق خواستن تک آلی بدن مشاندنه یعنی به شوازه کی کو حلاندنا همو سازین کو هاتنا آواکرن و به تفلیبون انتگراسیون یعنی تفلیبونا سازین یه لحلبه هنه مرکزی به شوازه کی مرکزی خواستن بریفا ببن اوا یک هشمندی آستانیه که هری سرکه بو درباری نپیکانیندنا و اتفاقی بو جبو ویجی یعنی گلک شیوازان وک جبو کو ام و اتفاقی پیک بینن هولدان هاتن کرن لی از دبرداد خوازم راستیه که و ریوبریا شامه از وینا بیجم یعنی او راستی یک حقیقتا گلک بروواجی ده رایا گشتی جبوكو حكم خو جبوكو دسلطة خو سر همو آخا سوري بتك آلي وبتك ريخستن بدا مشاندن خو فرض بكه هر آگاهی نراست ده رایا گشتی هم رایا گشتی آ سوری دخابینه هم رایا گشتی آ دروا دخابینه جهر کسی که را دهیل دروا دا دانوستاندنا دا نرم نشانده ده وکو اشته واسوزا و پیکواری نشانده ده لدواری پراتیک دا یعنی جبوکو دستلاتا خو فرض بکه حکم بکه تنا خو وی ولاتی بریفا ببه شریکاش خورا آوا نکه روشا خلکه یعنی بشیوازه که هفبش نوی مشاندن
هر رنگ نراستی yani راستیا بروواجی بکه و در فراد دانستاندن خالص في چرچوه ده درمشاندن اتفاق ده آدار جیوز خابو اتفاق یک نیسان جیوز خابو جبو بي ام وصلت دكارن بيجن بعربي وصلت بيجن بيتمسكن لا تتمكن خو نارم دكن حطاكو خو حاكم دكن دبي ولاتي دا سياستا كو ددن مشاندن ذهنيتا كو ددن مشاندن دوی چرچوه دايا يعني جبو نپیک آنیندنا یک نیسان هر چقاس ام بیجن آلیه مداجی دهنک جیادا کیمانی در کتبن ویا ام دکارن بیجن قبول بکن لی بگرانی ذهنیتا کو نه اشتیفا اتفاقا پیکوره آلیه واندای لسر خوینه يعني إيريشين لسر طاخة شيخ مقصود أشرفية شيبو بري ويجي إيريشين كول لسر درزيا بيك هات إيريشان كول لسر علويا بيك هات تقينين كود كنيسة دا شيبو هناك جامعان دا شيبو يعني وانا حمو ديار دكيكو ذهنيتا في دستات ذهنيتا كخوينية بدار زوري به ایریشن هوانا به همو هزو کسین ای اجنبی یعنی ای کود ناوا وان ده هیا ای کود نه ناسنما سورینه ناوا ارتش دا هاتنه ارک دار کرن دبن سرپرشتیا وان دا و ایریشن هوانا پیکتین و السروی اساسی دخوازه شرعیت بده همو سازیان خود بده خود راكرنا قانون قيصر يعني سيزر راكرنا في قانوني بشرطها تبكرن يك شرط يعني ايه هرستنا نتوان دهندري سوري ده بيك هاتاين ويبكي ضد و كسين اجنبي كرك جناف رفع خدار بخني افيجي شرطك بو هر وها بيوست چارەسەری سیاسی لپیش بکوی دیالوگ گرک پیش بکوی افياجي شرطك بو اف سي شرطن هري كيم حطب نها حكومتا شامي فيا بيك نعني وهات قوتنكو براستي يعني وك بدفكي قوتنكو ام بشتاري هيزا كوالوسيوني بونه لي براتيكتا دياركو براستي بشتار بونه كه راستقين ده هيزا كوالوسيوني الدجي داعش ده چه نبويه چاوا چه نبويه یک داخویانی خودان بودن ام آلیه سیاسی دا بشدار بونه سیاسی هزی کوالسیون شر دیجی داعش دا تی چواتا یعنی بچه شوازی و شر سیاسی بکره دوی مجاره دا جی لیکولینک پیوسته اف هزین دروا به طیبت امریکا یکو يعني دوی وارده دستکک بیسینور جوی ریوبریه در دا شرط خوشی دانی کنگرس مثلا وقتا کو او بریاره درخست او کر يعني شرط خود دیار کرن لی ایرو اف کنگرس بر پرسیاره کو وان گاوا بشوپینه حکومت امریکا دسری دا بر پرسیاره کو وان گاوا بشوپینه براستی کار و شرطا پیکتین پیک ناین ده همو هفدیتن مای ایکول شامی چه بون جبو اتفاق ده آدار بجیوره او تدا حاضر بون اما بنابینتیا امریکا اویا پیک دهاتن دسری دا نونری امریکا ای سیاسی دیپلوماتی وان یکو دائمی دناف دان وستاندن دایا يعني اویا راستیا دزانه اویا حقیقتا دزانه هزی سانت کن برپسیاری سانت کن مثلا اویاجی دزانه و هفدیتن سر چه اساسی و چه بنگهه دا پیکتین اف سالك درباس بو اتفاق آداري جي هندك ما مثلا درباسي ماها آداري ببن اتفاق جي حتى بصالة خود دادگره چند جار هفديتن چه بون يعني چند جار رونشتن چه بون همي جي بزوراكي بضغط امريكا اف رونشتنا چه بون و امريكا بخو والد زاني بر رايدار الامريكي چه عسكر بيت چه دبلوماتي وان بن و راستيا دزانن و اونا وانا شاهد اساسینه فرانسی مثلا شاهدن کووان هفدیتنات بن چه داخته دا چی بونه مجارن کو دهاتن دیار کرن و امی چاوا دویم وان مجاره دل هفده بکن یا جی ام چاوا چون شامه اوانا جی شاهدن کو چاوا هاتنه کرن
hemî jî yani amadekariyên ku hatine kirin divan hevdîtina da çûna Şamê da hatine berûvacî kirin rewşeke din bixwe derxistiya Ursê. Çima wisa di serî da Rêveberiya Şam qebûl nekir şandeyeke muzakera çê bibe. Aliyê xwe da qebûl nekir. Me aliyê xwe da ev şande çêkir lê ji binî carekê bi vê şandera rûneniştin. Qebûl nekirin û her daîm xwastin yani wek ji ber ku dibin dextê zorê de dibin zorê de hevdîtin kirine kirin di asta rêveberiyê de her daîm ev hevdîtina çêbûne. Wexta ku çêbûne jî hevkirin çêbûye piştî val hevkirina carek dî dan û standin qut kirine bersîvê telefona nedane her wiha çûn û hatin sekinîne heta ku Emerîkî carekî dî bi dextê bi zorê zemînê civîneke din amade kirine. Yani wisa bêjim bi gunahî di derbarê nîskatiyên ê ku vê hikûmetê nîşan dane saleke hatine ser desthilatê di hundirê salekî da yek komkujî pêk anîne derheqê hemû pêkhateyên ê Sûrî da di du xwe bi zorakî ferz kiriye yani xwe ferz kirine li ser ew li ser desthilatê hikûmet bi tena xwe çêkirine îlana destûrî bi tena xwe çêkirine her wiha hewldanê wanî ku parlamento bi tena xwe çê bikin evana hatine kirin di nav iddiayê wan da her tim tê gotin ku me nexwastiye em tevlî nebûne me derengî xistiye û heqîqet jî newahane şahîdê me henin ev şahîdên navdewletî eger wîcdana xwe xirab nekin ewana bila bi wîcdan baxivin ku va mesele çawa hatine meşandin û li ser vê esasî hukm werê dayîn ku kê nexwastin van îtîfaqa pêk werin. İtîfaqa a êrişa li ser Şêx Mexsûd bi eweke navdewletî çêbû êş û azarên ku li wê derê bi xwe re derxistin Ursê em vêna xwe berde berpirsiyar dibînin lêborîn dixwazin ji gelê xwe û di vê warî de zaman û demê wê werê çi hesabtê xwastin em jê re amade ne tiştê ku hatiye kirin bi tu carî xwe ji ber mesuliyetê em xwe nadin alî û me negotiye ki em ne berpirsiyarin wexta ku me gotiye em berpirsiyarin di vê warî de em zanin çi mesuliyet dikeve ser milê me hesabdayînê wê jî heye çi baş bê çi xirab bê hesabdayînê wê jî heye lê di vê warî de ez vêna dikarim bêjim şaştiyên ku hatine kirin zaman û demê wê werê em ê vêna bêjin lê halê hazir di rewşa heyî da ev mesela Şêx Mexsûd û Eşrefîyê bi temamî yani bi êrişeke yan jî bi konsepteke navdewletî hatiye kirin li hevkirineke giştî bêdengiyeke giştî li beramber hebûna Kurdan di hundir wê taxê da hatiye yani êrişek hovana li ser hatiye kirin û vê jî ez dikarim bêjim yani ev dikeve nav konsepta tunnekirin û qirkirina Kurda da dimeşe pîlan di vê çerçevê de dimeşe tunekirina Kurdan îro yani rejîma Şam yan jî a ser desthilata Şamê vê dibêjin dixwazin dîmenekî wisa bidin ku sankî yani qesedê rexmî ku li wê derê tunebû yekîneyên parastina gel hebûn wana ji bo ku îtîfaqa yekê Nîsanê pêk bînin hêjmarek xwe ji wê derê derxistin hêjmarê heyî jî tevlî hêza asayişa hundirîn kirin û li ser vê esasî ev ye wek gaveke ji bo ku bawerî çê bibe esas va gava hat avêtin lê di encam da yani ev hebûna wê hêzê li wê derê pêwîst bû bêbaweriyeke heye bêbaweriyeke pir kûr e yani bi taybet bi hebûna Daişiyan bi hebûna kesên ê tundrew di nava ê ku işte bin siha wezareta parastinê da ku eger nav lê bikin artêş di hundirê wê de kesên grûpên tundrew hene li ser vê esasî hêlî ewlekariyê de mimkîn nîne wek baweriya xwe bide û bêje ev artêş wê min biparêze tiştê ku hatî serê Elewiya tiştê ku hatî serê Durziya tiştê ku hatî ser Xristiyanan ne mimkîn e ku Kurd di vî warî de bawerî bidin bêjin ku em ê ewlehiya xwe teslîmî van bikin îro li taxê dixwazin nîşan bidin ku qesedê sebebe wek sankî ew taxa ji qesedê hatiye rizgar kirin zulma qesedê li ser wa xelkê hebû bi vê şêwazî dixwazin qesedê û gel ji hev du cuda bikin ev ya siyaseteke pir eşkere ye rêbazên pir eşkere ne
bi derewan û berîvacîkirina rastiyan dixwazin bi temamî civakê li dijî qesedê derbixînin. Ev lîstûk û xefkek pir mezin e dibe haya her kesekî jî hebe ku li beramber vê lîstûkê bi rastî bi cebhake xurt sekin çê bibe. Sekna gelê me li hemû derva û li perçê Kurdistanê din sekineke pir birûmet bû. Bi rêxistin û partî û civak û hemîva sekineke birûmet bû. Em silav dikin wê sekinê lê tê xwastin ku hîn zêdetir em bilind bikin ji ber ku xeterî neqediyan e. Îro êriş li ser Dêrhafir û yani îdî dizvirê Şerqê Furatê yani Bakur Rojhilatê Sûrî li ser Dêrhafir û meskenê îro hêzeke mezin carek din anîne wê derê. Niha ji derbarî vê mijarê de me ensiyatif pêşkêş kirine. Hêzên navdewletî li ser xetê ne. Bi Tirka re jî em daxivin, bi Emerîkaya re jî axaftin heye. Ensiyatif hatine pêşkêş kirin. Di çerçeva vê ensiyatifê de em li benda bersîvê ne. Belkî îro li ser ragihandinê em nikaribin bêjin çi ensiyatifin lê va ensiyatif hatine pêşkêş kirin heta niha ji aliyê wan de bersîv nehatiye. Em vê dibêjin yani dibe ku welatên Ereba pir bi şiklekî acîl li beramber vê lîstûka xirab a giran a ku Sûrî dikişînê nava şerekî navxwîyî pir giran li beramber wê bisekinin. Xeterî pir mezin in ku civaka Sûrî hemî bikeve nav şerekî navxwîyî ji ber ku evana desthilateke intîqamê ne, desthilateke tolhildanê ne. Li ku derê li kesekî ji kîjan alîva hatibe kuştin, hatibe hedef girtin, ev derk hetine îro tola xwe bi sala radikin. Axaftinên ê şerع jî dihûnî yani di programê de ew beşê ku hatiye weşandin bi fermî rêl pêşiya şervekirin e. Gava ku alîkî de dibêje Kurd birayên me ne ama heta niha tiştê ku te aniye serê Kurda di hundirê Şêx Mexsûd da komku jî ye. Ev Kurd çawa dibin birê te ku bi ev qasa endamên xunî tundrew berê wan didê taxekê wan însana tu didê ber qetleamê ev çawa biran? Birayê ku bê kuştin tu dibêje birayê min e. Tu xwîna wî bir jinê tu dibêje birayê min e. Yani di vî warî da rêveberiya heyî ne mimkîn e ku ev rêveberî bi vê şêwazî vê zihniyetê karibe vî welatî birêve bibe. Ne mimkîn e ku hikûmeteke doğru durist jê derbikeve. Ne mimkîn e ku bi vê şêwazî rêl pêşiya çareseriya ve bibin. Ji bo vê banga me ev e yani em vê dibêjin raya giştî dibe ji vir û şûnda hîn zêdetir hişyar be li beramber va kiryarên ku hatin kirin dengê xwe bilind rake ji ber ku heta niha wendahiyên Şêx Mexsûd bi hezara hîn xelk jin mêr ciwan hîn çarenûsa wan nediyar. Cenazên şehîdên me di desta mane van cenazan em zanin li ku derin destê wan de ne vana bi rengekî fermî em talab dikin me hêz jî xistine navberê me gotiye em wa cenazên xelkê xwe em dixwazin. Her wiha yani hemû kiryarên dinî ê ku hatine kirin di esnayê şer de di demê şer de evana hemû kiryarên dij mirovahiyê ne. Çavê xwe li van kiryaran girtin tê mena çavê xwe li qirkirina civakekê li qirkirina milletekê digirin. Em li tiştekî dijî hişyar bin bi taybet navbera Kurd û Ereban da hewildana şerekî navxwîyî derxistin heye. Divê li vana em hişyar bin. Ji bo ku em rêl pêşiya xwînê bigirin. Em rêl pêşiya şerê navxwîyî bigirin. û em bi rastî karibin yani garantiya gelê xwe, civaka xwe em karibin vêya garantî bikin tê xwastin ku cebha yani xelkê civaka Ereb, civaka Kurd, civakên Xristiyan ê din di hundirê Sûrî de her kesek di çerçeva şer rawastandinê de kar bikin rêl pêşiya şergirtinê û vegera diyalogê. Şerع bi xwe aliyê xwe de va daxuyanîn ku dane itîfaqa dehê adarê rakiriye ji ortê wan rakiriye tek alî rakirine. Ji bo vê pêwîstî heye ku
دوی واری دا جی جارک دن اصرارا لسر آگربسته وری کرن انسیتیفین که هاتن پیش خستن برسی و وان انسیتیفا وری داین دا کو ام کاربن وی ولاتی جی کاریسه که مزن ام خلاص بکن و ریل پیشی قرکرنه کردان و ریل پیشی قرکرنه جواکن دنجی ام بگرن سپاس شبا gelek spas gote jî yekemîn pers jî mamoste Hesên Amar û hêvî dikim her kesê biaxive navê xwe û saziya tê kar dike bêje. Fermo mamoste Hesên Amar. سپاس مامۆستا نەواف سلاف بۆتە و بۆ هەموو بەشدارا و سپاس بۆ ئیلهام خان ئەس حسێن عومەرم بەرپرسێ دەستگا ڕۆژاوا کوردستانی و سووریا لە ڕووداوم پرسا من ئیلهام خان یەک ژێ ئەڤ داخوایانیەکۆش کۆنگرسمانên ئەمریکی و بەرپرسên ئەمریکی تایبەت jî فەرماندارێسên کۆمێدهۆ دەرکەتن دبنا پرێکیان jî derfetek ku navbênkariyek bêkirin û bi rastî bersivek hebe em neçina qunaxa şer weka xelkê Rojavayê Kurdistan û Sûriya têrê dikin ev daxuyaniyê hatine dayîn û ev axaftinê ku hatine kirin ev yek a di duwa te behsa enîsyatîvekê kir tu alî yani tu soz ji aliyê hikûmeta Sûrî ti axaftin ti pêşinyar ji we re şandine yanî lê heta niha ji dema Şêx Mexsûd û heta niha hikûmeta Sûrî hîç pêwendiyek bi we re nekiriye ne rasterast ne jî di riya navbênkar e a din daxuyaniyeke Hakan Fîdan hebû îro behsa wê yekê dikir ku hebûna Hesedê li Rojavayê Feratê nereva ye tu cara Tirkiye hûn yanî namen gihandinەوە ku li Rojhilatê Feratê dibe ku danûstandin bêkirin yanî helwesta Tirkiya li Rojhilatê Feratê nermtir e ji hebûna we li Rojavayê Feratê lêna û eger hate xwestin ku bihayê ragirtina şer vekişîna hêzan ji Rojavayê Feratê bê bi garantî yan bi navbênkar ew amadeyî li cem we heye yan na gelekî spas Spas gote jî derbarê va daxuyaniyên ê Emerîkaya hatine dan yani danûstandinê me li gel wan hene di encamê wa danûstandina da ev daxuyanî derketin helwest hatin nîşandan lê têrê nakin yani em wisa fam dikin ku bi rastî ew jî xeteriyê dibînin gava ku Sûrî bikeve destê wezaretek parastinê ku her rengê tundra wa tê de hene di dawiyê da bandora wê li ser wan civakê li ser mirovahiyê wê çi bê bawer dikim ew jî divê ferqê de ne bi ihtimalê ku agahiyê destê wan de hene jî ê me jî zêdetir bin derbarî va grupa de ji bo wê jî tê xwastin raya giştî ya Amerîka daha baştir bilive kongrê berpirsiyar e Kongresa Amerîkî berpirsiyar e ji ber ku wan ceza rakirin wana şert danîn çûpandina va şerta jî pêkanîndina wê ser milê wan dikeve di vê çerçevê de tê xwastin ku yani raya giştî a Amerîka zûtirîn wext bilivin da ku rêl pêşiya şer bigirin em ne alîgirê şerin bi ticarî hikûmet heta niha tu nêrîn neşandine heta ensiyatifên ku em li pêş dixînin yani çi di derbarê muzakerên ê dehê adarê de hatine kirin çi jî di derbarê rawestandina şer li herêmên ê meskenê û dêrhafir wan de re jî tu bersîv ji wana heta niha nehatiye em li benda bersîvê ne û tê xwastin ku rojek berî rojekê bersîv bidin ya erê ya na bi vê şêwazî bi bêdengî derbaskirin û raya giştî xapandin xefkeke ew jî xefkeke ji bo tê xwastin ku divî warî de daxtekî ragihandinê jî raya giştî jî li ser hikûmeta Şamê çê bibe da ku divî warî de ew jî helwesta xwe diyar bikin hebûna yani daxuyaniyên ji rayedarên hinek rayedarên Tirk derdikevin nîşan dide ku
وانا هگر رنگه کی پر بکری و اشکره ند ناوا وان ایریشا دانه لب وان داخویانین خو اساس او ناوا ایریشا دانه قصده شرعیت خو جواکا خود گره حیاب نها ریوبریا خو سر جی شرعیت خو جواکا خود گره اف ریوبرید ناوا زحمتی و ایش و آرزارین گلک گران ده هاتن آوکر قصده جی بویشی وازی جبوکو خود بپارزه جواکا خود بپارزه به آرمان جواهات آوکر ایرو اگر دهندری سوری دا چاره سریه که سیاسی گشتی چیه ببه ما حوجب قصده چه دمینه او چاره سریه سیاسی تونه حکومت شام دستلات شام حیاب نها لبرانبر هر رنگ انسیتیف دوار چاره سریه سیاسی دا هاتی پیشخستن گرتیه تک نرین د سری وانده هیا او جی نرینا تک آلیه تک دستی و ولاتا بری وبرنه تک دستلاتداریه جبو ویجی چار یعنی د سیاسی دا گاوناین آویتن دواره لشکری دا انتگراسیونا کتی خواستن نای گاوناین آویتن و مداخله سر چه دبن جبو ویجی د مجاری اوی دا یعنی هر دایم اما جبوك الريل بيشا شر بقرن رنجن انسياتيفين جدا هنن ودوان انسياتيفين كو ام جارك دي ريل بيشا شركي مظن فنكن جا انسياتيفا را انفكريما وجا بشيوازكي كو يعني افهرين بكافي بن غارانتيا باراستنا جيانا ملتي ما گارانتی کرنا مافی جواکا ما لسروی اساسی شر امش بو چه بخوازن تو او احتیاجك میکو ام شر گر بکن تنیه برو واجیوه آرمان جامع آرامی و مافداریه گەلێکی سپاس ئیلهام خان کەسی پرسیوانە ڕۆنی ڕوها بەس تەنێ تێبینیەکی بژم دۆست تۆڤارێکی پرسا داتین ئەس دەبینم و یەک بەیەک لە گۆری لیستەیە دەرفەتێ بدون و پرس بکە نها ڕۆنی ڕوها فرم دەستپێکی سلااو ڕێز ڕۆنی ڕوها ji نوپەلێ ez dixwazim pêpirtêj rêzdarî İlham Mahmed bikim destpêkê serê gelê Kurd serê Rojavayê Kurdistanê sax be piştî êrişa Helebê tu têkiliya we bi Şamê re çêbû çênebû heve çi asê dayî ev sewal hatin kirin lê we do di dafkaniya xwe da we bîlanço yanî hejmiyara şehadet û birîndaran eşkere kir ama heman demê jî hin niha hem dojê got gelek kes hîn wendanin yanî qedera wan ne diyar e jî saxin mirîne li kunin gelo li Şêx Mexsûd û li Eşrefiyê yanî lêgerîneke Kurd çêbûye da ku mirov ji niha da hejmiyara şehadetê û birîndara diyar bike yek yanî niha çi qas li Şêx Mexsûd û Eşrefiyê hakîmin da ku tam lê çi bûye ev bînaya tên hatine hilkişandin hemî kontrol bûnin ev gelê hatiye wenda bûn çiqa kes hatiye wenda bûye û adî jî yanî xuyaye Rojavayê Firêt dixwaze ji Kurda bê paqijkirin di vê derê da biryara we çi ye yanî rêveberiya Rojavayê Kurdistanê biryara we çi ye wê li hemberî vê polîtîkayê wê çawa tevbigere spas نها دانوستاندن يعني تواصل بشتي اوي بشتي الشيخ مقصود دانوستاندن پر زحمتن بريجي زحمت بون نهاجي يعني بشتي اوي جي زحمتن از نمونهكي بيجم جبوكو دها زدتر بكفن صورتا دو وقتی که ما دخواست ام شروان خوش الشيخ مقصود جي تاخي درخينن جنابا وا ايريشا ام درخينن بريارا درخستن مدا ما گلک هول دا کو بشیوازه که هم آگر بس چه ببه هم جی ام بریندار خو ام درخینن برسیب داین تو نبوج آلیه شامه ده حتی کو به ترکار ما دانوستاندن کر ما گوت هون رولکی بلیزن دوی مجاره ده و تقريبا يعني جي ساعات يعني ساعات دريج حتى ساعات سي بردست سبي جبوك ام بريندارج نخوشخانه در بخینن ام هر دایم دناو دانوستاندنا دانه
و اوانا عالی خوبه یعنی ایدی مخاطب ما بون ترک نبون شام بريكا تركا ايدي ما تقاري بو ام غاز بريندارا در بخينن والسيرفي اساسي يعني روشكي دركت اورتي وسطي فهم كرن اوانا براستي جيد آلية دان وستاندن يعني بريارا اوي دان بريارا قركرن يعني اگر بريندار الور هنا گرك اوجي حمي جيانا خوش دست بدن اگر شروان لوي داري هنا اوجي گرك حمي ورن امحاكرن دوی چرچوه دا اوان هبو بریارا وان هبو تی زانین یعنی ترکیه جی اف مجار داخوانینن بشیواز ربازن جدا ناوا وی شری دا رولکی وان تی دا هبو جبو ویجی مسئله دان وستاندن گلک زحمتن لیج در ورا وصا نشان دده که سانکی هر تم ام ناخوازن بدن بستینن در وی هجمارا ونداهین لأوي لتاخده براستی هین هجمارا داوی نگیوی دسته ما یعنی راگاندن را رقمك درکت لأو رقم گلک هندکه یعنی او رقم ایکو آنجا مدکاری بو ام ناوی وانا تثبیت بکن ایکو کیل کلکو کی شهید کتیه چاوا بویه ما وصد کاری بو ام در بخینن لی هجمارا که هیه هین يعني ما تام در نفسش بر کس نکاره بچه تاخه نه سازید کارم بچن ای روجی ما بهیست وصا راگاندن جی قدخه کرنه يعني ایدی ناهلن راگاندن جیش بلی قنالا وان فرمی ناهلن تور دزگه راگاندن ایدن جی در باسی تاخه ببن ناهلن تو سازی دیجی در باس ببن ترکا تنه ایها ها هر حال ده خسته ده حرکت بریکاوان هنک تشتا ددن مشاندنه بفي شوازي يعني دمجارة كونكرنة ده بيوستي ما هي كو سازين ناف دولتي إن ما في مروفان إن يعني إيه خاطر صوربن وانا جرك درباسي تاخي ببن وبريكا وان ما جواناجي خاصية هم جنازة خود تسليم بقرن هم روشة تاخي ميزة بكن يعني دوی وارد جي بيوستي بآليكاريه كي هي در ویویش بو قرکرنا کرد راسته يعني هولدانك هي لوي آلي غربي فراته روج آوای فراته بتمامی هرمش کردان قربکن ذاتن داخوانين وصل لنافرة هرتم تين دايم اشتا كردجي عربن كوكاوان عربن هر دايم بفيشي وزيد خازن ديمانكي وصل بدن لي سياستك وصل تيمشاندنه دوی واری داجی ام وید بیجن یعنی ام به تجاری ج مافی خو هبونا خو رومتا خو گاف باش تا بیجن برواجی وی بحمو هیز خو د چرچوا پاراستنا گلی خو د چرچوا پاراستنا رومتا خو پاراستنا ولات خو دوی واری دا اصرار ما هي بریار ما هي وهر وها تنه بأول نينه مثلا پاراستن تنه بسلاح نين بالربازن جدا سرليدانا دزگهن اي مافي مروف ناف دولتي وهر وها بدستكو يعني شوازي كو پیشخستنا انسياتيفان كو امكاربن خلق خو جهه كله هم بپاريزن هم جي بكن خودي ماف رزدار نهام أحمد دم أمي چند پرسا سر هب برا بكن جبر دمجي كند به أحمد خوشناو وأحمد عمر وإيهان سعد وأحمد دجلة هر چار بريز مكارن ناف برسي خو بكن وبشتوية مي إيديج توادين يعني إيكاسي ناف خو نفساندرن الجم خدانين فرمو دسبيكي أحمد خوشناو و شكرما آخر خوب دن اسکرین دزگاه اون بیکار دکن. الو جتانيا بله كاك احمد فرمو. بله بريس الهام خان زوزو سپاس دكم من بسیاركم هبو من لباشوري كردستان مخوم لهولندا ايلاد نشم بو كردستان فنداغ بسیاركم لسر دي آدار لەسەر پێکاتنی دەی ئادارە ئەگەر پێکاتنەکەی دەی ئادار جێبەجێ نەبوو ئەگەر پێڕێک نەهاتن لەگەر
لەگەڵ ڕێژیمی سووریایی ئێوە فکرێتتان چییە؟ یعنی دەربارەی مەسەلەن هێز دەربارەی سیستەمی سیاسی، یعنی شتەکەتانەوێ بۆچی برەی فیدرالیەکە بمینێتن یان زیاتر لە فیدرالیەکە بمینێتن و تێگەیشتن و ڕێکهاتنتان لەگەر ڕێژیمی سووریایی چۆن دەبیتن پاش ئەم شتەیە ڕوویدا لە شێخ مەقسوود و عەشرەفیە؟ لپرسیدم بگرن یان بله پرسیدیجی احمد عمر ایمان احمد عمر و ایهان سعد و احمد جلال پرسیواج بگرن فرمو كاك احمد عمر. كاك احمد عمر باشه كاك ايهان فرمو. دم باش سريدا رئيس السلاف بو خاتم الهام احمد ايهان سعيدم ج روجنامه آوینه لباشوری کردستان پرسامه اوه هون چال هلوستا پرچدنین کردستان دنیرن تاوی کون هم دزانل روشالات کردستان دراوشکی تایبت ده لزیدتر باشور کردستان کستاتوکا فرمی یا دستوریه و هر واساجی گل مل باکور کردستان او دکارم به چه آلیتی فشار بکش بو اف ایریشن هوانین تنسر روشاوای کردستانیان جی بجین باکور روشالات سوریا دویدا هون چا دبینو چه پیوسته بکرن جبو روش آوای کردستانی هر واسه پرسکردن جی هیا نه هم دبینین ده سوریه ده پر گروپن دنین هنه تایبتی دشار شیخ مقصود و الاشرفی ده مدی گروپن حمزات و عمشات و سلطان مراد و اوانا براستی جی لورا بجین سروک دمکی سوریه احمد شرع خواسته کابل سر و ایریشا هبو یانجی اف ایریش به بریارا ولاتا کی دن یانجی زلال تر بیجن به بریارا ترکیه هاتم پک آنین رزوسلاف فرمو برز احمد جلال. السلام والرئيس دو برسمن هنا عملت جهاز يك الجوري فكرة وتجربة طبي ريفبريا الشامي اگر که بخواز القلب مذاکره بکیجی دکاره یعنی او اینسیاتیف و او ایراده آن هیا که بسری خو بریار بدن هم جبو مذاکره و هم جبو بریار داینه یکه ویا دویم جی الجوري قناعته و تنه مجر روجوای فراته یعنی اگر که روجوای فراته اف مسئله و پرسکریکی که هنن وکه بشکل کی ورن چاره سایکرنشی تگارانتیه که وی هیا که سبرو دیسال هم بری روج هلاته فرات چه عالی لشکری چه جی عالی سیاسی ایریش نکن سلاورس. فرمو رزدار احمد. بله اگر دنگ دبیزه بله کیه؟ از احمد عمر ادیتوری روج آباد تیوی رزدار الهام یعنی اگر حکومت لسر وهشمندیا خما اف كريارو بوليتيكاين قركرنيين كو لدجي تاقن شيخ مقصود اشرفي بيكانين يرو روجي دايريشن لسردير حافري دا جارك دن دوباره دبن اگر اف بوليتيكاين قركرني بردوام كرن قالوا اف حكومه سوريا بر برچكرني بدبه برسامن يا دويمين جيرو داقيانيا قصدي هبو دبيجكو شانين رضايين چتين داعش سودي جوان ايريشان دگرن و هولدان خود کن کو ایریشی گرتیگهن چتین داعش لهرما باکور روشلات سوریای بکن قالوا السرفي كي هالوسطى كواليسيون ناب دولتي تشيا وهجر ايريشن بفيرنجي ورن كرن دي روشا هم گرتيگهان ويا كامبا هول وروجي دي چرنگي به هروها وجدا بلگه کرن کو اف کومن چتا بارمانجا جنوسايد ايريشن خابك دينن جبو دامزراندنا وان کومن چتا ول درن وان هون چره کارن بچ اوای وردگرن بس فرمو. انا بس خلاص بون ابي تمام. تشارج. درباره اتفاق آدار دا اگر پیک نهات يعني اگر پیک نهات باور دکم يعني دکهون مرحله که نو جته پوشینه
اتفاقا اداره او بوكو ارمان جي بوكو ام قربن براستي اوي تشيكن يعني تنسيون هم تنسيون داخستي بمنه وهم جد نافرة ام قربن يعني هم دواري سياسي ده هم دواري لشكري ده ام لهفكرنا كي تشي بكن لي دورتي ده اوك بباوريك پر مظن هيا و يعني جهشتنا چارەسەری هشمندية دا پر فرق و جداهي هي يعني دو طرفين دو آلين زدتي هفن يعني جواكا سوري أساس نأم تاني بخو بحث دكن جواكا سوري أم بقرن دست بسنين لايك فاي يعني علماني وبيكاتين دن حمي يعني نسبة مظن جواكا سوري أساس علمانين لايكن أفانا بكهفن نافا جبهاكي وزورا أوي ببن أساس زورا با كسيم الدني إيه تندروي كو دركتن أوتي لي فرقك پر مظن هي دهشمندية ده پر فرقك مظن هي جبوجي أف أستنجي دركتن كو بيك نوي ريل بيشي كوسك مظن فادكي از فيد كارم بيجم يعني باراستنا هريمي باراستنا قال أرمان جمعي أساسية وأساس يعني أرمان جمع أو بكو دندري سوري تفيدا أم قاربن هم تمثيل خب بينن هم جي أم قاربن ترجبك سيستمك نافندي دا حمو جواكن سوري إدن خلق دني سوري بقاربن بأرامين سر آخا خوشيان بكن خودي ماف بن خودي ناسنامه بن خودي كسايت بن دوی چرچبه ده ما آرمانج دکر لی حمو خیارات جی يعني بجيرين إيكو هنا يعني دداوية دا ظرفي كو دردك هفي بيشا ما إمكان درفتي كو تشي دبا أم بإصرارن كو دنافا سوري دا جبو حمو جواكو قال خدي ماف بن دسري درجي يعني ما في كردان تي خواستن كو يعني دوی وريدا ام حمو احتمالات جي بدن پیش خو والبور وي ام حمي هوداني خوش بوكو شر راوستينن ام جارك دي يعني درباسي نافا مذاكرين پر جدي ببن نتوي يكوي طرفك اساسي بتوان مذاكره دا وام قاربن پیشروجه کنو جبو گلی سوري وجبو جواكا سوري وهاوها دولتك يعني ولاتك إنه سوري جي بأفكرن ده رجالات كردستان ده روشك سرهلداني نو دركتيا حتى بنهاجي قالك جار هولدان يعني سرهلداني كوتشيبون هرتم تيك برن في جاري خيايا كو ناف دولتي لهفكرنا كجشتي هي داكو انجام بقرن جوا سرهلدانا دستك خورت هي جسردان رليت بالمقابل قتل عام برمزن جيتين كرن يعني جنازين كو درد كافن ديماني جنازين كو درد كافن يعني رژیم ایران لبرانبر جواکا خو بأمان سرداد چه اوایاجی سوجین دجم روباهیانه عینی وقتا کو روش لسوری چاوا دست بیکر بکشتنا و بهلوشاندنه و مشیان ایرو لإيران جي عيني تشت مشي هر جاري ام دبهيسن هناك قنالان فا يعني باكور رجلاتي سوري جي دخن صفي پشتگري إيراني افياجي يك جوان دروين ايكو رژيما شامي يعني دسلاتا شامي في ترويج دكي تركيا فيا ترويج دكي وكسان كيشتا عالي گرن پشتگرن بروواجي وي ام ايه هري زيادتر ما ايش و آزار و تعدايج الرژيم ايراني ديتي امن كردن جبوج نممكنه لسر حساب جلان لسر حساب جواكان پشتگیری ایرانی رژیم ایران وری کرن رژیم ایران را ام دزانن جواکن ایران تفگرین ایران گلک يعني فرصات دان جبوكو كاربي گوهرتن بکه جبوكو كاربي گاوان باویجه فقط همي فرصات شوتاندن دوی وارده ام بالتمامی لکیلکا سرالدانن ام بالتمامی لکیلکا مافي گلانن دوی وارده اوجي يعني ام لدجي زور دارينه ام لدجي قتل عامانه
هلوستا مای هری زلال لبرانبر ویجی هی و ام پشتگرن جه وان سر هلدانا را در وی ویج بو تی خواستن کو یعنی پشتگیریه که خورد هم جه در و هم جه هندر جوان سر هلدانا را جی چه ببن و قد ریل پیشی قتل عاما جی وری گرتن يعني أساس حكومتها يعني دسلاتا شام بريارة إيريشي دايا جبو شرقي فراتي جي جبو رجلاتي فراتي يعني هاتنا حتى دير حافري أساس نيتا واندكو هين دريشتر بچن أفيا بريارة أوية يعني بريارة شامية وبريارة هناك هزن هرمينة اف هزن هرمی ایکو یعنی برنگکی پرلز همان دخوازن انجام جه مسئله زلال کرنا دوسیا سوری و تیخ بن کنترول خدا شرکی پر مزن لسر دوسیا سوری هیا هم نافبر هزن ناف دولتی هم جی هزن هرمی دا شرکه پر دجوار هیا اف شراجی بریال هفکرنان اتفاق نو گاوا کو چه دکن بلوک نو چه دکن لهر طرفك دخوازه بشه کی عالی خدا تاخد بین کنترول خدا کی زیادتر لستر حرکت کر او یا پرچه کی جا آخا سوری دخوازه تاخد کنترول خدا و قربانی وان اتفاق هر دم گلی سوری دده جبو به يعني ام وید بیجن دستلات شام حتی را داری کی نخودی بریاره خویه گاوا کو وره خواستن اف شراب بسکنه هیز ناف دولتی بگوتن اکید کارم بدن سکنان ام تماما دوی قناعت دانه یانا اف حکومت گهدارنا که ناخازه بمشل نظانم اوانا حمی حکایه نکارن مجی پی بخاپینن هیزن ناف دولتی بتک گوتن اکی بتک هلوست اکی و دکارن راوستینن جبو بیا ام وی بانگه دکن روژک بری روژکی دبیر ریل پیشیه قطعاما بگرن دبیر ریل پیشیا فلکتک مظم بگرن جه وی دستلاتا شامی را بگوتن کو دبیر راوستن یانا اف کسین کو گروپین تندراو ایکو ناوا وزارتا پاراستن دا خبجیه کرنن و پیش روژ لسر اولهیا ولاتین اوروپا توی لسر اولهیا ولاتین جیران تواهی و خطرین پرمازن چیبکه و سر اولهیا ولاتن عرب تبي وخطريه كبرمازن شبكه يعني داعشي هن داعشين ده حبصدنا قامبا هولنا يعني اوانا ذاتن وقت كنتين افقصا ايرشتكن دخازن وانا رزقار بكن دخازنش حبصا داخلين دخازنش قامبا داخلين ارمانجك جيجي اف جبوي دوي وارده ولاتن عربجي جامعه عربيه تخواستنكو هلوست اخو دوی وارد زلال دین اورته و ریل پیشا کاوسا که مزنجی بگره چو قاسا شر پیش و بچه او قاسا جی ریل پیشا پرچبون سوری جی وبکه یعنی دولت ایکو لسر شران دخوازن برجواندی خو بجی بکن به تمامی او دبن صدم پرچه کرنه دستلاتا شامی جی او دبی صدم پرچه کرنه وقتا کو جدا بسر درزیا داده چه جدا بسر علویا داده چه پشتی ویجی قتل عام سر کردان پیکتینه مافی تو کسی قبول نکرد اساس تا دبن سلوگان یان بن نافی یکبونا آخا سوری ده او بخو سوری پرچه که اویا حتی بنها گاوین کو آویتنه پر زلاله پر وکریه دوی چرچوی ده مشیایه جبوی ام يعني د چاپی ناف دولتی ده هم جاري اف جروبين تندراو ايكو نافا بن سها وزارات دانه هم جي ايكو لدهرمي لجمانه هم جي امو امريكيا بهفراهين لدجي داعشي تشالاكين هفبش ددن مشاندنه او نال ميدانين العردين ودزانن روش بتشي وزيه جبو به هر كسك روجك بري روجك ولازجين دبي دست خطي خيل بن كفر مسؤوليت بقري سرخه ريل بيشي في كاوسي بقري ريل بيشي قتل عام نو بقري قال لك سباس دستان خان تي برسا خب دفك ياز تشتيت داني از برسا ارين سرچاوا نابه من داستان جاسمه لانستitوی گیگا لألمانيا وفرنسا دا برسيارة من سر سدان الشرع لألمانيا
چەند ڕۆژێکی دن ئەو داوەتە لەبەر لینە ئاستم پرسیار بکەم تبینەوەی چییە لەسەر ئەوە لە هەمان دەمداژی خەتێکی دیپلۆماسی هەیە بینە ڕێبەریا خەسەر و ئەڵمانیا یان ئەڵمانیایەکی لویە تێرانە هەنێ دوورن لە ڕێخستنی مەسەلان بینی شامێ و ڕێبەریا خەسەر گەلێک سپاس. کاک هێریش و کاک ئۆزبەر و ئارتا ئەفێم سێوان حەزبەر کۆمکارم وژی پرسێ خۆ بکەن. کاک هێریش شار پرێس ئۆزگر بله denkte فەرمو بەلێ دەنگتێ bale Özgür Paksoy ji Medya Haberê na dehê adarê tê zanîn nêzî salekê derbas bû tê zanîn ku bi navberkariya hêzên navnetewî hat pêkadîn em çarê çilê jî zanîn li gor daxuyaniyên rêveber û rayedarên rêveberiya Xweser çarê çilê jî zanin û her wiha şeşê çilê jî êrîş dest pê kirin û tê zanîn gelo ji dehê adarê hêzên navnetewî an jî koalîsyona navnetewî ji bo ku agirvest berdewam bike garantiyeke dabû yan nedabû heger dabû bi êrişên şeşê çilê bêdeng ma yanî bi zanebûn bêdeng ma ev jî heman demê de tê wateya erêkirina êrişan derbarê wî de dixwazim nirxandinên birêz İlham Ahmed bigirim wekî din derbarê rewşa İran û Rojhilatê Kurdistanê de nêrînê xwe nirxandinê xwe kir lê ev dema êrişên li ser Helebê dest pê kir û her wiha qirîz ango serhildana Rojhilatê Kurdistanê û İranê jî hebû yani ev dem balkêş e nirxandina wî derbarê wî de çi ye ez spas dikim her wiha ji stêrtîvî jî Mazlûm Dîkmen ev ji vir pirsa xwe bike. فەرمو Belêdem baş Stêrk TV Mazlûm Dîkmen ji Brukselê hevala gelek pirs kirin lê ez dixwazim yani dilê her Kurdekî niha li Helebê li rewşa Şêx Mexsûd û Eşrefiyê tavê jî êşên mezin hat nîşandin lê her wiha jî berxwedaneke bê hempeya mezin hat nîşandan ez dixwazim ji birêz İlham Ahmed veya pirs bikim gelo yani ev êriş piştî civîna li Parîsê pêk hat yani pişt perdeya vê civînê çi bû û çi li hevkirin çêbûn ku dîse Kurd bûne qurbaniyên van li hevkirinan di gelek axaftinên rêzdar İlham Ahmed de bahsa garantoriya hate kirin wek em gelek demeke dirêjê jî em dişopînin Amerîka hêzên koalîsyonê Fransa û İngîltere wek hêzên garantor yên di navbera rêveberiya Xweser û ya Dimeşqê de dimeşînin lê wextê em dibînin ev hêzên garantor dema ku êrîş li ser Kurdan çê dibin garantoriya wal ku dimîne yani baweriyeke vî rengî şikestinek Kurdan de jî heye û herî dawî jî ez dixwazim vê pirsê bikim birêz İlham Ahmed destpêka de jî diyar kir lê yan din jî tedbîr û parastinên de hinek kêmanî çêbûn bi rastî jî di Kurd yani vêya pirs dikin gelo PSD dikarî bû müdahale nekir erê rast hinek hevseng hene hinek tiştên cuda hene lê ev jî tê pirsîn yani her êrişa ku hatî kirin de hevsengî werin fikrandin li Efrînê li Serêkaniyê li Girêspî û îro jî li Helebê Şêx Mexsûdê êşên vî rengî têne ciyan kirin eger di van mijara de karî bibersivînî spas. سێوان حەزبەر کو فەرمو Roj baş gelek spas sê pirsê me hene a pêşî îro rêveberiya Xweser dergehên berbaliyê Sûriyê vigirtin piştî biryara Desthilatê Şamê heman biryaristin gelo avaya yani ziyanê nagîne welatiyên deverê ji bo çi biryar hat stindin a di duwa biryara girtina sînoran li Tebqa û li Dêr Zor yani xalên sînor îro biryarek derket rêveberiya Xweser girtin tedî piştî biryara Golşamê hat stindin ev sê çar roj wan ji aliyê xwe vigirtin îro rêveberiya Xweser jî heman biryar stind a duyem di demê şer de tedît çi qeysî li her çar perçeyên Kurdistanê piştgirî hat kirin ji bo rojava ji bo berxwedana Şêx Mexsûd
تاچرا دي ريبريا خسر دفيدا مد فكر يعني ريفورمان بيك بين هيزان افخوي بيتر خرتر بك حمو اليان درباسي ناف سازين ريبريا بكن وبفيف جريداي تاچرا دي هون يعني سروكاتيا هرما كردستاني تايبتي سروك مسعود برزاني دام مستندنه دنجبو آلی کاریا دیپلوماسی دختال سر شامي بكرن وبرسا داوي استخازم وك خارمك كل اشتبكم تقوت حفت كس مالبات عتاش شهيد كتن للشيخ مقصودي استخازم توك يعني وك خارمك كل جمر بحثة هستي خوبك نوك بر برسا بيوندين دربا ياري بريا خسر برسه من جراديو آرتان قنها باواي كزندي جدسبيكا جفيني بحطانها خلق الروجافالي قهداري دكن دريا راديو ودريا فيسبوك شي فرمو رزدار الهام برسي بدم بلي نهاج بو زيارة شرع برلينة أواجي يك جوان غافين كو يعني أوروبا بيد فكرة أو بخو أساس خازن سوريين خدي بروبلم الجموان هنا وگرن سوري سروي أساسي بيشوازيا بيدكن آلي كي بيدكن لي آلي كي جي از في بيجم يعني بشتي أف قتل عامة و كريارين كل شيخ مقصودات كرن بوی پیشوازی کرنه و برلین بخود که بن توانباریه که مزن دبک يعني حكومة ألمان في بريارة خو جارك دي برچاوارة درباس بكه دست بيك حساب بخوازه دست بيك إذا هاتك بخوازه يعني أفتشبو هات كرن برغم كو ألمانيا يك جوان حكومتين هري زيادتر بحثا بيكاتايا كرن بحثا ديمقراطيا كرن بحثا مافيا جنا كرن يعني هلوستي وان جدس بيكي دوجي براسي قلك أريني بود درباري يعني نوبوني كو بيويستا دسوري دا چه ببين غاوين أريني اكو گرك بين آبتن هيفين خوش في حكومتي دا نشان دان دس بيكي دا او گرك وان برسا بيجن پشتي بي پیشوازی بکن اما پیشوازی کرن به ویش وازی تی معنا کو آلمانیا جی يعني برنگه کی دکوه بنوی مسئولیت او توانباریه ده یادن جبو گارانتین ای اگر بستا کو دما شر دا چی بو راستی وی دمه دانستاندن ما لگل آلین نف دولتی گلک چی بو هم جبو آگربسته هم جی امکاربن انسیتیفه که پیش بخینن یعنی وقتا کو جبر کو پر فرض هات کرن اصرار کرن کو گرکه هیزی آسایش در بکوه يعني جبوكو أمرين بيشير شهر بقرن ما حتى يعني انسياتيفا كوسا جي ما قلت أم بيش بخينن تمام أم هزي أصايش بكشنن لي شو نويدا بيوستا هزا كريمي هبه أجر دنافا هزا أولكاري آحلا بدا جي جيه بقري لي أوانا برپرسياري پارستنا گل ده دو تاخادا أو ببن برپرسيار يعني حتى في درجة جي دانستاندن دو وقتا كو أو آگربستا چه بو أساس وان دانستاندن چه دبون يا أفايا نهات قبول كرن يعني أف نيرينو أف انسياتيفين كو هاتن بيش خستن نهاتن قبول كرن إصرارك پر زيده هبوكو هيز دركبه يا دنجي دقوتن سي نقطين إيه وبرد دست الرجيم أسد دابون وقت روخينا أسد ما أم كتبون وان نصبادا تخواستن كجوه درجي فاكشين چه ببه اما جي بي غارانتي ما او نكر يعني باوريه كوسا چه نبو يعني دهات خواستن كو غارانتي هبه ام پشت رجوه دری فاكشينه كي بكن او غارانتي تام نهاد داين جبو ويجي روشك بفيشي وزي قومي دهندري شيخ مقصود ده لي غافا كو بگشتي غافا كو هيزن در ود نافا اوه دابن يعني رولا نابين دليزن ام باوري ددن براسي يعني بيجن فانا طرف كيسي امينه هيزن ناف دولتينه وال سر خطينه ام جي علي خدا باوري ددن كو ام بيجن اب شاهدي وان اگر بستا چيد بن يا جي وان انسياتيفاتين پیش خستن لگور وی ام جي بيرد ماشين يعني ام هول ددن غاوا باويجن لید ویادا سرکفتنک بو ساته خواستن چی نبو يعني ما تخواست بو بقيبين هري كيم جي مسألة أول شيخ مقصود در كفن لي فيا
tam çene bu jber inadek pir mezin de aliye rêveberiya Şamê de hew mudaxelê ku li ser wan jî tên kirin aliyê hêzên herêmî de ev ya bi ser neket dervî wê ji bo êrişa li Îran çê yan jî em bêjin serhildana li Îranê heye û di eynî wextê de ewa Şêx Mexsûd dest pê kir yani girêdanek wisa hinek şîrûvan e yani tên kirin ji bo ku yani rewş li Îran dest pê kir ew nexwazibin li vê derê rewşekî din derbixîn wek sankî Îranî li vê derê hene tiştek wisa tune ye lê bi gîştî wisa em dikarin bêjin yani êrişa ser Kurda esas hinekî divî werî de dikeve xizmeta Tirkiye Tirkî di Helebê de herî zêdetir ew hakim e bi rêveberiya Şamê re gelek di nav danûstandina de ye ji bo ku yani Heleb tam karibin kontrol bikin esas ê ku jê fayda digire dewleta Tirkiye ye ji bo jî daxuyaniyê wanî nav yani dem wisa derdikevin bi rexmî ku pêngava aşîtiyê li wê derê dimeşe berdewam dike lê daxuyaniyên wanî pir tund pir dijber pir dijminane derdikevin ortê van daxuyaniya jî dervî rastiyê ne yani her carê wê derkev bikin bêjin işte li wê derê nizam filan filan ajanê İsraîlin gava ku rûniştine li Parîsê çê dibe hikûmeta desthilata Şamê bi rengek fermî bi nabêntiya Amerîkayê ve li Parîsê rûdinin bi malvaniya Fransiyan ve ev rûniştin çê dibin li hevkirin çê dibin di masê de li hevkirin çê dibin di nazar di çavê Tirkiyeyê de ew nabin ajan lê qet vêriyek li ser erdê tune ku bi rastî yani divî warî de heta em bêjin danûstandinek bîle bi İsraîl re ême heye ew verî bîle tune viya ji xwe re dikin hicet û her daîm êrişekî wisa dikin ji bo vê jî duh jî dîsa derketine dibêjin em naxwazin İsraîl li ser sînorê xwe bibînin wek sankî hicet û bihana şerعîkirina êrişên Şam li ser van herêma ji bo ku İsraîl nebe ama İsraîl aliyê Şamê de çûye heta evê ketiye yani heta nêzîkî Şamê çûye fakat li van aliyan işte İsraîl em naxwazin ser sînorê xwe bibînin evana derewînên ê ku rayedar hinek rayedarên Tirka yê ku derdixînin pêş hicet û şerعîkirina va êrişên qilifkirina êrişên ê desthilata Şamê dike û xwe gurkirina kîn û nefreta a pêkhate yan jî em bêjin Ereba dijî Kurda derxistin û heta sorkirina dewletên Ereb li dijî Kurda bi ramî ku dewletên Ereb sê rûbî dewletên Ereb hemî jî bi İsraîl re di nava îtîfaqê de ne bi wana re îtîfaqa tevlî îtîfaqa İbrahîmî bûne ama Tirkiye bi xwe rayedarên Türk yani viya wek her tim hicet û bihanekî ji bo qetilkirina Kurda derdixîne destnîşan dike dervî wê ji bo qesedê dikarî bû mudaxela bike ji bo êrişa rawestînê yani vê de jî em hinek waqeî yani em hinek daha objektif nêz bibin hewldan çêbû ne ku hewldan çê nebû lê ji gelek sebeban ve yani wek hesabên ê ku em karibin li wê derê yani taybet her du taxan Şêx Mexsûd û Eşrefî bi şêwazên dervî şer em karibin çareser bikin her hewldan li ser wê çêbûn di wê çerçevê de yani ji bo ku em karibin hîn zêdetir rê pêşiya êrişeke mezin bigirin esas helwest heta bi dawî vê şêwazî hate nîşandan yana me karî bû û me nekir ev ya dervî rastiyê yani em wisa bigirin dest belkî ê rastir bibe ji bo girtina beriyan Şam bi xwe girtiye zaten li pêşiya xelkê tu qedexeyek nehatî bû dînandin û evana ne ji nehada girtine ji 6 meha virdatir de rêyên ku derê Şam derê Heleb ji aliyê desthilata Şamê ve hatibû girtin çend cara jî li ser ragihandinê hat gotin bi berpirsiyaran re nîqaşê wê çêbûn bi aliyên navdewletî re evana hatin gotin wekî din ji aliyê me de tu nîskatiyek ku em nehêlibin xelk herê werê tu neye tenê hêlê ewlekariyê de problem pirsgirêk hene
يعني تهلكة هنا ريل بيشي فان تهلكة تنجرتن در في وجهي يعني جبو رفورمين كود نافا سازيان دا تشي ببن هلبته يعني دوی واريدا تشد ميدا بتشو وقتي بتشي وازي برفورم البته احتياجي هرتم بي هيا جویارا جی هرتم ام فکری بونه و گاوه جواکا ما بخورا جی هرتم ما دم جوین چه کرنه ما وانگو دار کریه ما خواستیم سر راست کرنه بدن چه کرن جبرو شون دا جی یعنی جبوکو ویوه بریا ما سازین ما دهازه ده تر ببن سازین خدمته و کاربن رولا خوب شوازه که راست بلیزن جویارا جی فکرینه دان استاندن الگل باشور دوی افدمه کشون دا تر بو یعنی براستی دان استاندن yani pir birengekî aşkere vekirî ji bo ku em karibin vê dayîn û standinê xurt bikin hem hewlanê me hene hem êwan hene û em hêvînên bendeyê jî yani pêşerûj civînên di astên cuda de jî werin kirin hevdîtin bên kirin em karibin hinek daha zêdetir çarenûsa yani giştî herêm jî bigirin dest divî werî de ji her rengê ew ê jî em vekirîne وندهین کو چه بونه دمالبته ده از و بیجم وندهین ای کو مالبته چه بونه او جداتری وندهین ای جواکا ما گلی ما جداتری و نینن لی از و بیجم یعنی شرکی تیبت پر خراب و گران لسر جواکا ما تیمشاندن و آرمان جه هیزه می لشکری ریوبری جواک جه هفته قط بکه پرچه بکه رش بکه بشرط تیبت بدعاین نراست بویشی وزیر رش کرنا دیمنه هیزه قصده یعنی هیزه می ایکو رومتا می ایکو گارانتیا جواکا ما هر دایم گرتی دست و فداکاری پرمازن کرنه جبرو شوندا جیوه بکه به تو جاریش بر ارکا خو خناده عالی جاردن بوی هیبت و بوی ناسنامه و درزکوه ورته لید وی واریدا دزگاهین راگ هاندنی هم ای عربی هم جی هنک ای دولتن دن پر برنگه که خراب لسر پسیکولوژیا جواکا ما لیستیه دلیزی جی دخوازه مورال بخینه دخوازه پرچه بکه دخوازه بیباوریه چی بکه دوی وارده دبی ام خفکک مزنه گرک جواکا مجی جوا مجارن را هشیار به لبرانبر وی هلوستا خو پر برنگه کی زلال دینه زودترین وقت ذهن خو زلال بکه و برینا ام کاربن به هفدورا بپیچن ایشا وی گرانه وانده هیچ مالبتا من ایشا وی گرانه از هست خوشی بشوازه کی جوتا جید کارم بیجم لی ایشا گلی ما جواکا ما اف حمیش برکو ام و جواکا خو ام یکن یعنی چه مالبت بید چه مالبت می شهیدان بین چه خلکین ای دم بین نیزی ما بین دوری من بین ده انجام دا ام جبو پاراستنا ملت خو ام در کتنا ارتی ما مسئولیت گرتیه دست خو سرملی خو جبو که ام وی مسئولیت خوشی بجی بینن به همو هیزا خوب سالای ام سر وی ارکنش ورو شون دا جی ام به اصرار به هیز به نتبون به بریار ام وی ارکا خو بینن جی دو وقتا کو وی ارکا قدیا ایدی یان جی وی ایشا ما درباز کر ملت ما چه حسابی جی ما بخوازه ام جویارا جی آمدنه بله لانیا بختیار جعفر چرا تیوی کمال ارسکان قنال 8 زبهورتكم حميد أورنيا هيفيدكم ونجي بن علي كار مرج بر دم تنگ دبه ونحر شار بسي خبين وشار كسي دمين وأم بداويتي كجبر أزانن سوزن رزدار أحمد الجينا دي هاي كرم بكن لانيا خان بله هاوريان سلاوتان لبه هیوایی لش صافی و تندرست باشی با عزیزان من خوازیم لروجاوا من لن یام ل میدیای وزگانی وز هلبتا دو پرسیارم هیا بکورتی پرسیارا کانم اکم اموید بزنم هلویسی هزس امرو داوی لروجاوا بسر کردکان ده هاتوا اوان بر امرو داوا هیچ هاوکاری کی شروان کان یان کردو هیچ هاوکاری کردانی روجاوا یان کردو لی ساده بتایبد هر دو هزا سرکیو گورکی هرمی کردستان بسم لی یکیتی و پارتیا هر وها
پرسیارێکی دیکەم خاتو ئیلهام ئاماژەی بۆدا کە ئەمەی بەسەر شەخ مەخسوود وەرشەفیە هاتووە پلانێکی نێودەوڵەتیە. ئەمە ئەگەر پلانێکی نێودەوڵەتیە چ وڵاتێک سەرپەرشتیەکە چ کەسێک پێیان وایە چ کەسێک ئەمە ئاڕاستە ئاکات و ئەم ڕووداوی ڕوویداوە کێ بەرپرسیارە لەمە؟ زۆر سوپاس. سلام بوري از كمال وسكانم برپرسیار مجله صور ماجزين راسي برسامل لسر مسألة فرنسية يعني